Re a letamisha ditabeng tša bošegombjo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10 Auckland Park. Re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. Baetapele ba dinaga di šele ba gare ba goroga ka Afrika Borwa go ba karolo ya go hlomamišwa ga mopresidente Cyril Ramaphosa go SASSA. A kgweletsa kgweditse dipšhela ka bafo ha ke tšwa ke ya mo trateng ke kra ke dintša tse di ka godimo ga gage da moja. Mmagongwana o hlasetšwe go fihlela a neela moya ke dimpša tša mabelete goba di-pitbull ka Bloemfontein, Free State. Dipapading, Peter Steph du Toit o tla etapele di-Springboks kgahlanong le Wales papading ya teko ka Twickenham ka London ka Mokibelo Thapama. Batho besho thobela ke na le mošomi mmogo wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Bahlomphegi ba bangwe ba dinaga di šele ba gare ba goroga ka Afrika Borwa go tla go tsenela moletlo wa semmušo wa go hlomamiša mopresidente wa naga Cyril Ramaphosa. Mopresidente wa Namibia Nangolo Mbumba le wa mphato wa gagwe wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ba šetše ba fihlile ka boemafofane bja Sešole ka Waterkloof ka Centurion. Dihlogo tša dinaga tše di fapafapanego di amogelwa semmušo gape go na le dihlopha tšeo di binago bjalo ka leswao la go ba bontšha tlhompho. Maemo a polokego le tšhireletšo a matlafaditšwe ka boemafofane bja Waterkloof le boemafofane bja boditšhabatšhaba ka OR Tambo ka Kempton Park. Ditsela tše mmalwa go dikologa le Union Buildings di tswaletšwe pele ga letšatši la moletlo. Mopresidente Ramaphosa o tla hlomamišwa go ba mopresidente wa Afrika Borwa lekga la bobedi. PAC e fetotše mawa gomme ya tsenela seboka sa mmušo wa botee bja bosetšhaba. Yona e be e le karolo ya sehlopha sa mekgatlo yeo mo bekeng ya go feta ilego ya laetša go thulana le mmušo wa botee bja setšhaba gomme ba ipitša Progressive Caucus. Mongwaledi kakaretšo wa mokgatlo a Papowe o re maikemišetšo magolo a go ba karolo ya GNU ke go šireletša diphihlelelo tša mmušo wa tokologo. Mokgatlo wa PAC wo o nago le setulo se tee parlamenteng o re bohlokwa bja go tsenela ditherišano tša GNU ke pušetšo ya naga le go tiišetša gore Afrika Borwa e gatela pele. We believed that the participation of the PAC in the government of national unity will firmly put the issue of the restoration of the land back on the agenda and be central in this new formation of government of national unity. We believe that us sitting outside will not help communities out there. Us sitting outside will not help voters of the PAC who would want to see real change in this country. And yes, PAC is going to partake in this government of national unity. Pejana re botšišitše gore na ke diphetogo dife tšeo o dumago go di bona taolong ya mmušo wa botee bja setšhaba e lego GNU pušong ya naga lekga la mathomo morago ga mengwaga ye 30. Letlakaleng la Facebook Skizo Phakedi o re nka thabela go bona mmušo wa bela badudi ditirelo go etša meetse ditsela dintlo le go fokotša bohloki le go hlola mešomo go baswa. Ge e le Lilian Lesufi yena a re ke nyaka go bona go hlolwa mešomo re šome. Tšhweni Papatshego o re mmušo ga o fetole molao wa gore mešomong ya mmušo go thwalwe batho ba ka tlase ga mengwaga e 35. Vermaak Nkomo yena o re ge mmušo o ka fediša dithendara naga e ka ba le tšwelopele. Maikutlo ka WhatsApp ke yao.
nna ke eletsa go bona puso e tla ko bathong e tlisa ditirelo metsi le ditsela ko metsemagae ba re tsetse le sports creation ko magaeng gore kgone go itapolosa go lebeletswe fela metsesetoropo le metsemagae ga rena dilo tsa boitapoloso ko metsemagaeng. Nna ke duma fela go bona ge go ka ba le tšhomišano mmogo ya maleba go etapeleng jo boswa ka mokgwa wa go lwantšhana le bomenetša jo e lego hloba boroko gobane seo se tla dira gore go be le dibaka tša tlholego ya mešomo ka mo nageng. Nna nka eletsa go bona ba lwantsha tlhokego ya metsi, bosenyi le dipolao tse di leng teng mo nageng ya rona ya South Africa. Ke tse nka di itumelela ga ba ka di lwantsha. Nna mo mmusong wa Motlhakanelo ne go bona o fediswa o ba o ba šomisang motlakase mahala ba sa patele ba gaolelwe ba patele o tshwana le rena ba bangwe ore Eskom le yona e kgone go khumana mašheleng a yona morago obe ba kampa ba dira dikontraka tše e le goreng ba di tsamaya di checka go batho ba le goreneng a ba šomisa motlakase mahala. Tonakgolo yeo e sa tšwago go kgethwa ka Limpopo Ngaka Phophi Ramathuba o tsebagaditše maloko a lekgotlaphethiši. Ramathuba o re go se lekalekane ga bong le boetapele bja boitshwaro bjo bo botse bo hlohleleditše sephetho sa go kgetha maloko a 10 a kabinete. Ramathuba o tsebišitše malekgotlaphethiši ka dikantorong kgolo tša profense ka Polokwane. Department of Education, we are inviting the member of legislature, Bomme Mabungu Lurudi Ramakanya, to lead this department. Department of Health, it's also another woman, Ms. Mashiho Dieketseng Masesi. The Department of Cooperative Governance, Human Settlement and Traditional Affairs, Tatana Biskop Rogers Makam. The Department of Social Development, Wome Furufero Florence Radzilani. Department of Sports, Arts and Culture, Re Maseko Funani Jerry. The Limpopo Provincial Treasury, Mr. Mawai Khabu Elias. Limpopo Department of Economic Development, Environment and Tourism, Kotsi Chitereke Baldwin Matibe. Department of Public Works, Roads and Infrastructure, Mr. Rachweni Sivataulu Ernest. Limpopo Department of Agriculture and Rural Development, Menakedi Kekana Nakedi Grace Svan. Department of Transport and Community Safety, Manana Susan Violet Mate. Yo mongwe wa basekaseki ba dipolotiki o dumela gore taba ya ge Tonakgolo e se modulasetulo wa mokgatlo e ka se be hloba boroko ga kalo ka profenseng ya Free State. Se se latela morago ga gore McQueen Letsoha Mathae o kgethilwe bjalo ka Tonakgolo ya boseswai bekeng ya go feta. Tonakgolo ya Mpumalanga Mandla Ndlovu ga mmogo le maloko a lekgotlaphethiši ba hlomamišitšwe le hono ka Mbombela. Mmušo wa taolo ya bošupa o na le malekgotlaphethiši a maswa a tshela le ba bane go tšwa pušong ya peleng. Ndlovu o tsebišitše gore mmušo wa gabo o na le tekatekano ya bahlankedi ba banna ba 5 le basadi ba 5. Ka ge a filwe ditaelo tša khuduthamaga go lwantšha dipolao tša sepolotiki ka profenseng, Ndlovu o re o tla etela mebasepala go lekola mohuta wa thekgo yeo ba e hlokago. Kgoro ya pušotirišano le merero ya setšo e kopantšwe le kgoro ya bodulo bja batho. Kgoro ya matlotlo le ya tlhabollo ya ikonomi di arogantšwe. Ndlovu o tsebišitše maloko a lekgotlaphethiši la gagwe. Health, Sasekani Janet Manzini. Education, I said, is Keithin Lamin.
Public Works, Roads and Transport, Mr. Tulasizwe Simon Tom. Social Development, Ms. Brenda Ketiwe Meki. Agriculture, Rural Development, Land and Environmental Affairs, Ms. Nompumelelo Evidence Lope. Provincial Treasurer, Mr. Bonakele Amos Maju. Economic Development and Tourism, Ms. Makosa Zana Christine Masile. Culture, Sports and Recreation, Mr. Fana Vincent Mlombo. Community Safety, Security and Liaison, Mr. Kensani J. Kimasi. Human Settlement, Cooperative Governance and Traditional Affairs will be Comrade Speedy Mashi. Ditaba di tšwela pele re lemoša bapelo tše tshese ka taba e latelago e garošago matswalo. Badudi ba Namibia Square ka Bloemfontein ba tšhogile ka morago ga tlhaselo ye sehlogo ya mosadi wa mengwaga e 28 ke dimpša tše 4 tša mohuta wa pitbull ka mošupologo ge a be a swaragane le mošomo wa ka gae. Ka Dibatsela 2022 o Lebogeng Mosime wa mengwaga e seswai o lumilwe ke mpša ya pitbull ya moagišane go fihla a hlokofala nakong ya ge a bapala ka karatšhe ya lapa la gabo ka Bloemfontein. Hlaselo ye sehlogo ka dimpša tše bogale. Mosadi wa mengwaga e 28 o ile a bolawa kgošoro a lelapeng. Mondimpša tše tša di-pitbull o be a se kgona ge tiragalo ye e diragala lapeng mo ba dulago gona le ngwana wa dikgwedi tše 5 le yo mongwe wa mengwaga ye 5. Baagišane bao ba bonego tiragalo ye ba hlaloša ge dimpša tše di ile tša hlasela mosadi yo morago ga gore a kgaleme ngwana wa gagwe ka go mo betha. Baagišane ba hlaloša ge go hlaba mokgoši le sello sa mosadi yo ke sona seo se ile go sa ba gokela lelapeng go ka thuša. Ne di tla go yene thati moloma ga kgweletsa kgweditse dipitso la ka bafo ha ke tswa ke ya mo trateng ke kra ke dintja tse di ka di gagage da moja ke mo tlhanne re tsa majwe re di betsa ka majwe re di tseba fore motho a sa gona fore a se re makege dintja tse ge because ke dintja tse ile gore a di tshwane le dintja tse ding ga di sa mamele so ntse ke robetse ka tlunga ke tswa fumana dintja di loma ngwana na wa ka mo ke tresha o tsena ke tlo mo thusa e lo le nna ke awa a ke wa e lo ga no ke lo ngwa ke no tshile nna mo le jo go mbe ke elwa ke matla ke khutlela ka because ntja tse di go tsitsa ka O ikutlwa yang no? a no tšina ke yo bikinyana beterenyana mara ke so fili fandi hantle. Maphodisa a ile a kitimela mo tiragalo ye e diragetšego gona mo ba ile go ba netefatša ge mosadi yo a setše a bolailwe go tšwa dikgobalong tše šoro tšeo a di hweditšego mmeleng. Maphodisa a ile a gapeletšwa ke go bolaya dimpša tše 3 mo ba ile go ba tšea ye tee le dimpšanyana tša gona lefelong la go hlokomela diphoofolo e lego SPCA. Gabjale go nyakišwa molato wa polao yo e sego ya maikemišetšo. Ishmael Mudiba, ditaba tša SABC, Namibia Square ka Bloemfontein. Molato wa mago ba gononelwa ba bararo bao ba lebanego le molato wa polao o šuthišitšwe ka kgorontsheko ya masetrata wa Molopo ka Mmabatho ka Northwest. Ba gononelwa Mmapula Seletedi, Sesiagwe Lesego Seletela le Lerato Molefe ba latofatšwa ka go bolaya Yvonne Setshego wa mengwaga e 28 ga mmogo le morwa wa gagwe wa ngwaga o tee kgweding ya Moranang 2019.
bagononelwa ba mengwaga ya magareng ga 28 le 39 ba latofatšwa ka go lahla ditopo tša batswasehlabelo ka ntlwaneng ya Moleteng ngwakong wo o sa dulego motho motsaneng wa Kabe kgauswi le Mahikeng. Ditopo tšeo di ile tša hwetšwa morago ga kgwedi. Ba latofatšwa gape ka go bolaya hlatse ya mengwaga ye 45 yeo le yena a lahletšwego ka gare ga ntlwana ya Molete motsaneng woo. Bona ba golegilwe ka Sontaga sa go feta morago ga gore dipoelo tša DNA di amantšhe le molato. Baagi bana ba tlile ka bontsi mo kgotlatshekelo go tla go tshegetsa ba lelapa le batswasetlhabelo. Babelaelwa ba tlhageletse kgetlo la ntlha mo kgotlatshekelo mme ba ne ba tshwanelwa ke go batla mmueledi. Fela kgotlatshekelo e ne ya busetsa kgetsi ya bona morago go fitlha ka Laboraro. With regards to a bail application, it marks a Schedule 6 bail application, which means the onus lies on you as the accused persons to show to this court that there are exceptional circumstances present for you to be released on bail. Magwe Yvonne Setshego yo neng a hutsafetse a re ba latofadiwa ba se rebolelwe beile. Marapo a ra hitlhile rra ka November ka di 12 tsa November last year. Jaanong be le gore go didimala hela ga gona sepe se se tlhagelelang. Jaanong ke gone go tlhagelelang gape re simolla go ta koto today. Ke batla gore ba tshwarwe raine ga ke batle beili mo go bone. Ke batla gore botshelo jwa bone jotlhe ko trong ba dule mo trong ko. Kemedi ya lelapa Ernest Sekao o kaya gore batswasetlhabelo ba bolaetswe gore go gopelwe dikarolo dingwe tsa mebele ya bona. Ga re batle go bona babelaelwa ba bona beili ka gore ba kotsi thata mo go rona. Re santse re gatisa thata re le morahi gape re le balosika gore ba kotsi mo go rona. Mo e leng gore kganke gore ba ne ba tsaya diphatse mo bathong ba lebeletse tšhelete ba rumiwa ke ba tswa kontle ba ne ba le mo motsing wa rona. Mmelaelwa wa bone o solofetse go tlhagelela le babelaelwa ba bangwe ba le bararo gore kgotlatshekelo e kgone go rebola letlha la kopo ya beile. Kgetsi buseditswe morago go fitlha ka Laboraro. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng. Baithuti bao ba sego ba hwetša mašeleng go tšwa yunibesithing ya Sol Plaatje ka Kimberley ba re ba tšhoga gore ba tla rakwa madulong a bona ka baka la ge yunibesithi e sa lefela madulo a bona. Baithuti ba 168 bao e lego karolo ya bao ba senago maswanedi a go hwetša thušo ya mašeleng ka baka la megolo ya batswadi ba re ba dirile kgopelo tša sekhwama sa thusa moithuti fund sa university. Sekhwama seo se hlomilwe ke university ka maikemišetšo a go lefela madulo a baithuti bao ba sa hwetšego thekgo ya mašeleng. E fela ke dikgwedi tše 5 bjalo sekhwama se sa lefele baabi ba ditirelo. Moithuti wa mengwaga e 20 yo a kgopetše go se laetše go tšwa Vosloorus ka Gauteng o re taba ya madulo e ba tlogetše ka gare ga kgakanego e kgolo. O re seemo se mmakela kgatelelo ya monagano ka ge ditlhatlobo di kgatlampana. Baithuti ba re ba phela ka letšhogo ka ge ba ka rakwa pele ga ge karolo ya mathomo ya setla sa dithuto e ruma. Whether you're at campus, wherever you are, you always have a stress and you keep asking yourself, will the landlord come to my room and say, it's time for you to leave today? I'm tired. We want the university to clear that debt and to communicate what is the way forward on us because of the landlords have been keeping us here for like 5 months. Lekgotla kemedi la baithuti le re se se ya tlhobaetša ka ge baithuti bao bontši ba tšwa go malapeng a go topatša fase ba amega. This issue arose during exams. So as a BSc student, I had to be here, see where am I going to sleep and how am I going to survive the day, and the next day I'm writing exam. Veng ba bodulo ba re university e ba gogisha ka gare. I don't understand that part and the fact that they are just ignoring these students and not worrying about them. I mean, they came to study, they were promised a place to stay and they were sent to Eternal City. Go sa le bjalo, university e karabela ka gore ga se baithuti ka moka bao ba nago le maswanedi a go thušwa ka sekhwama seo se bitšwa go thuša moithuti. Only 31% of the applicants could be assisted by the fund as they directly met the criteria for assistance. Any additional students who accommodated in that off-campus residence did not apply for the funding or did not meet the criteria for funding from the Thusa Matuti Fund.
go le bjalo SRC e re e leka ka mešego fela go kgopelela baithuti bao ba amegilego thušo ya mašeleng. Tša dipapadi, sebapadi sa ngwaga sa sebjana sa lefase sa 2019 Pieter-Steph du Toit o tla ba mokaptene wa the Springbok kgahlanong le Wales papading ya teko ka Twickenham ka London ka Mokibelo mathapama. Du Toit o bile gape mokaptene wa Boks nakong ya ge ba raloka le Wales ka 2018 ka Washington DC. Sehlopha se akaretša dibapadi tše nne tšeo e lego mathomo di bitšwa fao Edwin van der Merwe a tla thomago papadi ka lehlakoreng gomme Jordan Hendricks e tla ba fly half. Dibapadi tšeo ka bobedi ke tša sehlopha sa The Lions. Dibapadi ka bobedi tša Thomas Ben Dixon le Sacha Feinberg Mgomezulu ba tla thoma pankeng. Sehlopha se kgantšha gape ka dibapadi tše lesome tšeo di bilego karolo ya sehlopha sa sebjana sa lefase ka 2023. Vincent Koch o tla hwetša cap ya gagwe ya bo 50 ya The Boks. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fao le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.